Yes, nilisema kuongana manake katika
mimi na Bwana. Ndio kai comprehension tu. Haina sema kama ngumi hapana sendi kule. Kisa kai comprehension hapo tu. Unaweza sema neno, unataka nisikie mbaya. Fanya nipite na kwa problemi, alikutana kwa kumeza, inakuwa problemi ya nguvu sana. Yaani utakombrani kama kila ndoa inakuwa ni changamoto. Sasa kama una misingi ya kweli, hata unaweza anzia problemi mkopo. Shocks inaweza kusha problemi. Ulikutana kwa anga kutandika dossier hiki. Amen. Lakini kama mtu anakuwa na msingi ya kweli, inakusaidia kujimetiliza kujua kama mambo hili litaachilia, hili litasamehe, hili linapita, hili linaenda. Na kazi ama mission yetu ndani ya ministeri ni kufundisha. Hata kwa vitu vingine c'est juste enseigner. Na tunafundisha wanani? Tunafundisha baba, mama na watoto. Tunafundisha marole na maresponsabilite za kila mmoja. Baba ajue role yake, ajue na responsabilite yake. Na mama ajue role yake na ajue responsabilite zake ndani ya ndoa. Amen. Amen. Na ndani ya ministeri tunakuwa na kategori mbili ya makuple. Tunakuwa na makuple marié na makuple fiancé. Tukisema wa fiancé ni wale wenye balisha kwa dote na mabasha dote, lakini yuko wanaprepare juste mariage. Amen. Wale tunawaita wa fiancé. Mais aussi kila extension inakuwa na namna inaishi. Kwa mfano hapo kwa extension ya Kampala inafika kama wakati zenye tunaweza kuruhusu hata wale vijana ambao inalinganaka siku na teme yenye tuko nayo. Tunaweza kuruhusu kwa permettre ya vijana wenye maisha komala wanakuwa na umri ya kuoa kuolewa. Wakati mwingine tunakuwa na waruhusu waingie kwa mafundisho ili kwamba baprofite davantage mafundisho, waingie mundoa bakiwa deja na bagage itafanya yatawasaidia. Maobjective za mingi nikizianza sasa ya kustoka huko na vile tulianza nyuma, lakini tuelewe kwamba vision ya ministeri ni sasa. Kama nikikumbuka conference ya kwanza tulifanya kanisa la EGD, ya pili tulifanya kanisa la Bonde la Baraka, Bonde la Baraka tulifanya conference mbili, conference ya tatu tulifanya kwa Kusini David, ya tatu tulifanya Kawepe, kanisa moja la Uganda, na ya ile tulifanya kwa Kusini David. Yani conference ya tano tangu ministeri ianze ambayo tunaorganize live. Na kile extension inakuwa na wakati na mambo yenyewe inaorganize ma conference. Objectif ya organize ma conference ni partage experience. Tutuko hapa shida tukurudia wakati mmoja. Sijui kama uko beniko na mesenga Maria ya mfetu. Mesenga Maria. Mungu akubariki. Mungu akubariki mzee. Bibiko na moya giza. Donc à partir de 19, 8, na kushuka fetu hivi. Amen. Huko wafianse yuko. Wafianse kwa kuingia. Amen. Sasa utaenda kuelewa kwamba mwenye kuna meseka ya ndoa hawezi kuzuia problem sasa na mwenye kuna diza ndoa. Amen. Ndio shida zinasikia. Tuko benye mimi nishaona benye wao yaona. Na kwa mimi nishakaona benye mimi siaona. Lakini wakati tunakutana hivi, wakati ya makesho ndio utakutana na mtu anaweza leta kesho anaijibia, ule mwingine anaargumenter. Ile experience yao itasaidia mwingine, ndio maana ningegusia. Naanza kuomba mbele ya wakati. Tukifika makale kama mama, anataka usijizuize, ongea, zungumza, partage experience. Ile experience yao itasaidia. Na experience yako kienda saidia mtu mwenye alikuwa mshida alikuwa problem. Usifikirie kama mimi Mungu atanisaidia kama mimi nimeokoa mtu. Wewe ni mwokoa. Kwa sababu mimi wewe ulisema, mimi nilifanya, kwa nini nenda kufanya nini? Kumsaidia. Amen. Na utapokea taji mbinguni. Bwana Yesu akusaidie sana. Mungu atabariki. Amen. Tunashukuru sana baba kiongozi visionary kwa jambo nzuri sana ambayo Mungu alitia moyoni mwako ili sisi na ndugu leo tukutanane hapa. Amen. Haleluya. Kitu kinanifurahisha sana ni kuona kama ministeri ya watu wazima. Wakati mimi nakuona, mimi najiona nasema Mungu hakuna tabeti. Ni watu tu wa responsible. Peu importe nombre lakini tunaweza kusema kitu cha lazima sana. Mungu akubariki. Wewe ambao unatafuta kujua, maana ushajua sana. Na ujuzi ndio ni mwisho. Na ndio maana uko hapa, unataka usikie na mafundisho. Mungu akubariki sana.
akupatie ndoa ambayo itamaliza vizuri, ndoa ambayo itakusaidia kwenda mbinguni. Aendelee kukutilia amani ndani, asiruhusu hata mlango wa shetani ufunguke katika ndoa yako. Haleluya, haleluya. Mungu alishakuwa nasi na iko tayari kutufunza. Karibu nachi na Mungu akutie nguvu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutakuwa kanisa warefu sana sababu tutaacha muda kabisa wa partage na experience, sababu ile inakuwa muhimu zaidi sana kuliko mambo mengine ambayo tunaweza tukayafanya. Amen. Amen. Acha niendelee kumshukuru wewe ambaye umefika hapa. Kwa kweli Mungu akubariki, kubariki na kutendee mema na kutanani pia na ndoa yako. Mungu awafanikishe, awasaidie, awawezeshe. Kama vile Paulo alisema, tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Amen. Amen. Basi ni muda wa mafundisho na yote ambayo nitayasema yako kwenye kitabu hiki ama kwenye silabisi hii. Ni silabisi ambayo kwa neema ya Mungu nilikonsevoir. Niko nafika mambo mengi mimi nilikuwa nikisoma bila kipozee kesho. Mimi nilifanya hii au mimi nilifanya hii. Amen. Najua inaweza kubariki pia, inaweza kusaidia pia kufundisha watu wengine. Ukihitaji utatuona baada ya ibada, tukwambie namna unaweza kuibada. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tunakuwa na sujet ambayo tutaizungumzia kwa machache. Sujet inasema la communication, source de bonheur et de malheur dans un couple. Amen. Amen. Communication, source de bonheur et de malheur dans un couple. Communication tunaijua, ndio tunaita mazungumzo. Amen. Ile mazungumzo ni chanzo, kama vile somo nasema, mazungumzo ni chanzo ya mafanikio ama ni chanzo pia niseme cha laana. Amen.
Na nitajaribu kudefinire makoncepte zimoja moja ili kwamba tuelewe zaidi yenye na constitute somo letu. Huko neno wanaita communication, huko neno source, huko neno bonheur, na huko si neno malheur. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua kwa yote ambayo tutazungumzia, kwa sababu muda ni mchache sana kabisa, nitafanya ile wanaita synthèse de synthèse. Sababu mimi ni mwalimu na sio mwalimu tu wa neno la Mungu, hapana. Mimi ni mwalimu, nafundisha kwenye shule. Kwa hiyo secondaire ndio wanaanza kusema Francais vile. Sasa nitajaribu, yani ukiniambia synthèse na nikaanza kufanya synthèse. Tusome ile chapitre tukifundisha mwaka mzima, naweza kuifundisha kuireviser mkarasa kidini. Na kusa hapa na kusa hapa na kusa hapa na kusa hapa na mimi nakusa hapa. Sasa hii kabisa ni ya 22 page, lakini nitajaribu ni synthétiser ili kama nisungumuze machache. Naamini kwa yale machache, kama vile moderator amesema, Roho Mtakatifu atakusungumuza na kukuelewesha hata yenye sikuongea. Pale kwenye kunakuwa tatizo ndani ya ndoa yako, sababu wewe unajua ndoa yako misitu. Wewe unajielewa na wewe unajua namna gani unakuwa na bibi yako na wana yako. Hata nianze nikisema hivi. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Ni yeye aliyeanza katika shamba la Edeni. Lakini niliposoma Biblia nikakutana ndoa ya kwanza yenye Mungu mwenyewe alianza, ikakutana na shida. Ikakutana na problemu. Na probleme ilikuwa kwa nivoza mingi, lakini acha mimi niguse nivo ya communication. Ni kama vile kwa kuelewana. Wakati Adamu anaenda kufanya mengine kule, Eva kwa aliwakia akakutana na shida. Na niliposoma maandiko, wakati ni mwanamke anarudia, mwanamke akaanza kubembeleza bwana yake, na wewe kula, tumilisha kula. Sasa kama ukuli tulikuwa pale kulikuwa neno communication. Sasa utakomprendre kama communication, wakati yenye couple ina communique mzuri, yenye banafikiana ni bonheur. Na ikicommunique mubaya, resultat yao inakuwa ni malheur. Na hii communication, ukifanya hata utafiti selon science, utaenda kugundua masanse za mingi ama madefinition za mingi za neno wanaita communication. Mutafiti wangu nilifanya, nikagundua kwamba communiquer, c'est l'action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui. En général, c'est échanger des messages d'information entre émetteur et récepteur. Tunaona kisi niko naongea, mimi niko na emete. Amen. Niko napata information, kuna kitu kiniko ninaongea. Na nyinyi mko pale sababu ya recepteur, mko mnanisikiliza. Na ni vile vile ndani ya ndoa. Tukumbuke shie wote wakati tulianza ndoa, wakati tulianza kwanza uchumba pana hata ndoa. Mwanaume alipataka audace, alienda ona mwenzake, kwa kila mtu aliyokutana na mwenzake, alikutana na kabare, alikutana na mumisi, alikutana na msoko, alikutana na mstade, alikutana na kanisa kama hivi. Lakini apre pale mwanaume akapata muda wa kuenda kuzungumza, akaambia fiancé wake mwele, wakati unaona ninakupenda, unaona je vais faire de toi ma femme, patati patata, je t'aime à la folie, oh tu vois je ne dors pas à cause de toi, oh tu vois tu es my sweetie, my wife, tu es ma chocolate, tu es sijui my banana. Ile maneno yote ndio nimwambiaka. Ulikuwa unamwambia vile naye unasikia. Yaani iko tuna reservoir, iko na receptionner. Mwende maneno ndio nimwambiaka, akasikia unamvutia. Akasikia sasa anduka sasa kwa maneno mzuri, nasikia kwa sababu kuongea, nasikia maneno yake ni matamu. Sasa alikuwa mnyume na lale kwa na lota. Akakuwa iko na maneno nilisikia ni ile maneno nimwambia. Juu ya nini? Kulikuwa habari, kulikuwa communication. Yaani kulikuwa information ni muinforme. Kama jinsi unajua, kama wewe tunajua baada ya kulingana na shiba baba, mwanamke wewe kumwambia nitakuoa. Hata kama anaweza jikatanishisha hiyo sana. Lakini ndio anasema wow, atanioa.
Wow. Deja na Bwana sasa kusema kubali na ya kuendelea na wewe. Kwa sababu amesikia neno nitakuoa. Maana yake kuna information nimupatia. Baada ya pale mkaanza kuwa na exchange marandevu, mnapeana, mnakumbuka wakati nyinyi mlikuwa mnalala, wengine hata na ventura zile mlikuwa mnaonana, na wengine mnashindikizana, mkishamshindikiza tena nani anakushindikiza, unafika tena huko tena nani anakushindikiza, maturu na maturu. Pia ni maneno mlikuwa mnaongea, ilikuwa ni maneno ya kufurahisha. Ilikuwa ni maneno mazuri, yani kulikuwa communication ya mzuri, ikafanya aseke iwaingize mbonere ya ndoa. Ndio maana kwa ndoa leo. Amen. Kumbe ninaokoka ikicommunique, il y a même des mots à éviter. Unajua kumbe ninacommunique, c'est difficile. Je dis bien c'est difficile. Kumbe ni inaokoka. Wakati niko communication, kuko ateli wanaita ma réserve de mots. Ninajua kwenye niko deja na udela 5 ans, 10 ans, 20 ans. Najua ukishafika na niko ile kipindi yenyewe kuna demo zao kuimbwa sana wewe. Chinga kabisa. Hapo na demo zao kuna gani? Hivi ni mimi niko na ule. Amen. Amen. Tuko mwana ndoa. Amen. Na kama ukishafika ile etapa. Lakini ni msonse ya emotion. Wakati mtu uko emotionnel, wakati mwingine kama ujireserve, hakuna venyeozi ongea. Utaongea kila kitu unachosikia. Lakini kama couple ninaokoka, wakati ya kucommunicate, ndio utaenda kuelewa kwamba kuna couple za mingi zinashindwa, zinaishwe. Sio kwamba wapendani. No, c'est parce que kuko manque d'absence ya communication. Au yaonaka mtu anatukana bwana yake anamwambia sio mwanaume gani. Lakini na anampenda ndio anamwambia mwanaume gani na anampenda. Anaambia bibi yake esi mwanamke ndio anaweza jitia hivi. Anaambia bibi yake hivi lakini ndani anampenda. Pourquoi? C'est parce que kuko absence ya communication. Elewa na ujue kwamba couple za mingi sana haiko kwamba wana mapenzi, sio kwamba wapendani, lakini kuko absence ya communication. Na hata tumpatie maniera wakati mwingine ya kukomprendre hii neno communication ya Wakristo. Sababu sitazungumzia sana communication kwa pagani, japokuwa inaandikiwa ndani ya kitabu hiki na nimeandaa, lakini sitaigusia sana, tulikuwa na invite muda. Kuko maniera ya mingi sana ya kukomunike na kukomprendre hii neno communication kama vile Wakristo. Na maniera ya kwanza, c'est la communication basée sur l'amour. Wakati yenye communication yako iko basée sur l'amour, ukielewa neno upendo, utasoma tu kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 16 na mstari wake wa 14. Utaelewa kama wakati upendo inakaa ndani yako kupitia mwenzako ama kwa mwenzako, malgré unaweza kuwa unakasirika, malgré unaweza kuwa vitu vinakupita, utakuwa na dose ya kujielezea kwa neno. Malgré ndio ananikuwaza, malgré ananikosea sana, lakini kuna neno nisiwezi nikayaambia. Pourquoi? C'est parce qu'on unajua kama ni upendo ndio inatawala na kamata nafasi ya kwanza. Kama vile Wakristo tunajua kwamba upendo unafunika mabaya. Achome Biblia. Sio watu wengi wa Biblia. Wase upendo unafunika mabaya. Ndio upendo hii. Maana yake hata uone mwenzako anafanya dega, mitutu ya upendo unafunika mabaya. Tena kifuniko. Kwa namna nyingine maana yake ni mwenzako anaweza fanya dega mpubliki. Wewe kama uliposha publiki, unakumreposha wiki mule mshambe yenu mule, unamwambia 1 2 3 ulifanya mabaya, ulifanya makosa. Ndio concept mimi najua kwamba kuna watu nimetia makosa. Hapo muoneshe kama ulifanya mbaya. Atapenda jitendee yeye akuoneshe kama ni juu yako, ni juu fulani, ni juu ndio nikarudia. Kuna watu wapi? Sasa ukishaelewa kama iko vile, wewe mchukulie tu. Tutendeni mzigo, ni msalaba yako ninakufanya nini? Uende nayo Golgotha. Amen.
msalaba, sasa kuna vitu vingine vyenye hautaweza. Communication ya Wakristo utaielewa usiku manyere ya kucommuniquer avec respect. Ongea na mwenzako. Mimi nasema kila wakati kama ministeri naiongea. Kuonya mtu haiko mabaya, haiko mbaya, haiko makosa. Lakini jua saa ya kuonya mtu. Jua sauti ya kuonya mtu. Na ujue fasi kwa kutamuonyea. Amen. Nikisema mtu anaweza fanya Kenya kikupendezi na kikufurahisha. Ukimuonyea mbele ya watu, hata kama unapasha kusikia hata kusikia. Ama tonalite unaitilize. Hata kama shauri yako ni ya mzuri, metonalite na langage yenyewe unamploye kwa kumuonya. Hata kusikia. Tunasema no, mimi naomba nisikiaki, wanao niko teti, wanao lisi hapana mama, ni wewe ndio yeye manyera ya kumuonya. Kuna mfano yenye mimi nazoea kamata sana. Japokuwa Wakristo na wachungaji wa nyingi wakati na yubiri. Ni mfano ya Delila. Na kwa hiyo kufusikia na kihubiri hata kusa kabisa. Delila kupata na mbaya. No, alipata vizuri. Amen. Ni kama vile Yuda, tunasoma habari za Yuda Iskarioti. Yuda kupata na mbaya kwa vizuri yake. Sasa mimi nataka kusema habari ya Delila tuko kwa afya ya mafuta. Delila kinyemina mpende yako ni mama, mate munamna mwingine alifanya mbaya wa kusaliti Samsoni, lakini Delila ufanye nini za kamata ya mama wa mingi. Mama, ukipenda kuresile tu wana yako, hakuna kitu mimi utapige. Shusha tu sauti ya ujirekeza. Amen. Delila aliresile Samsoni kushusha tu sauti na kubendeleza. Sio kama msoma zile awali. Inafika mlivyo bila kusema lakini Delila alikuwa na nini sauti yake? Asema leo mimi naona kama nipendi. Uko na nidanganya. Paka Samsoni mwenyewe anasema tifu nimwambia tu. Tumia kwanza wanamdanganya sema hata. Hayo naweza niambia kama unanipenda na uko na nidanganya. Maana yao unipendi. Amen. Lakini problemu ya mama mingi mndoa leo isikitu wanake mdanganye limoya. Na ukimshikani, unapata madhabahu kwanza uko pepo uko mpakani nini na usinikuse. Wale mama wanasema vile kama ndio kwa yao usinikuse. Mama hata nikuvunje moyo kidogo tu, kimbia hapa nikunyana wakati mwingine, hata nikuvunje moyo kidogo. Ule bwana mmoja anambia usikuguse. Kuko mwenyewe anatafuta wamwangushe kwa buni. Kama wao juu. Kisha tena wewe watu utakuwa kwanza kulalamika. Macho yako sio na zao na kule tu sana. Ndio maana no, shida ni ya kwako. Na nikwambia kwamba ule bwana huko unamuona ni mbaya tu kaliki naye. Akikutoka mikono yako ndio utakomprende kama alikuwa mzuri sana kuliko wanaume wote. Shida ni ya kwako na sio tu kwa mama, hata wapapa wengine pia ni vile vile. Baba wanapenda kubembelezewa sana. Ukipenda mama kufanyie vile unataka kubembeleza. Dada tu wewe mimi yangu wewe uko mzuri kwa watu yote. Akataka kwa mimi. Unasikia na subiri lakini ndani anasema umwambie tu mama amka si aonaka mnapiga chakula sawa hivi. Akasema tu Messi lakini ndani ya moyo kifua chake akabamba. Hata kama usiku kwa mama nasikizalisha wale ngapo. Usiku anakwambia usiniguse niache. Kwa mimi yangu. Sio kitu tunaoa bien na wao tamu. Sasa kama wao mjini na mwingine watanipa. Kwanza wewe unaona wewe. Dada tu ile saa ataachilie. Yaani communication ndio beaucoup plus iko problème mwanzo sana. Pengine niko na kuruka au mtanisamehe. Pengine wakati yako okay ili maniera communiquer bikala kivi. C'est vrai. Na mimi niko conscient kwamba maniera moja wapo pia communiquer kwa passer message kimya nayo ni jibu moja wapo. Lakini jibu ile kimya c'est exagéré inaleta problème. C'est pourquoi ukitokea
défi ukitokea ka problème entre vous, ayez le temps de communiquer vite, muongee. Na katika kuongea, il y a même des stratégies za kuongea. Kuko mama mwenye histoire habari fulani problème fulani unataka ielewe, ukicreate tu circonstance fulani akasorti, unamtosha kidogo. Kuna nani anaelewa fasimaki bisa ifashe leo mwenyewe. Hakuna anaelewa mbio sana. Lakini Mungu utasema hata kusikia. Pia nini? Kwa watu wengi liko kuna wakati mwingine ulimwengu wa giza zilikalaka hata manyumba, kuna mateuzi zinaendeka kama manyumba. Hata mpaka bezwe muongee mpate solution. Ile demo sio mtunga hiki Mungu mpate solution. Lakini kama ulipata kaonaka kutoka kadogo, kule kunaenda unapata solution. Maana yangu nataka kusema nini? Tuelewe na tujue communiquer ndani ya ndoa zetu. Communication ni kitu kizuri sana parce que en tant que couple chrétien, la communication est le partage de paroles et d'émotions. Émotion ndio wanaita Kiswahili hisia. Na hisia inaweza kuwa ya mzuri, sasa inaweza kuwa ya mbaya. Nikapata mfano. Mama iko kunyumba, anaona papa anakuja, anataka kutembea mambo fulani, lakini mwaile mambo papa anakaleta Mungu kiato Mungu ama Mungu atamontre, ama Mungu tukakati mama. Baba matuambiane ukweli, mnasikia Yesu kusikia papa anakuleta kwa ini ya kwao. Ile mzuri sana ile kwa sikia ndio anaita emotion. Amen. Mfano ya pili ya mbaya. Bana kuambia, unaona bwana wako na mwingine mwanamke. Ama message kwa mama kwa basikiza contrôler ma telefoni zetu. Unaweza unalala unafuata sabrana hii cheki. Ici tu aone tu message. Ici tu aone tu message si touche pas pasteur. Si tu particulièrement mie. Binakutana watu wa mingi wanakuandikia. Wanakuuliza kuhusu mafundisho walisikia, ulele wanapitia, kisha bahati mbaya ule mama mwenye alikuwa anakuandikia akataka andikia wana yake jeteme. Ile jeteme kama numero yako. Kisha bibi yako kukucheka na ione dossier na hii. Dossier na hii. Tukana mtaelewana. Kama vile mama Stefani ambaye atatusikiliza atafutandikia bwana yake bizu. Kisha akatia bizu ile neno bizu ile moja ya mwisho. Bizu ikaendesha katia kwa 28. Kisha bahati mbaya kuliko ile numero bwana yake ikaenda kwa group. Ni ya Mungu. Sasa ujimagine ingeenda kwa numero ikoni ya mwingine mwanaume. Probleme na ingine. Sasa kama deja ni emotion inakuingia kwa sababu unaona kitu kiko étrange kwa mwenzako, ni emotion. Kwa ile emotion usikue haraka kukamata decision. Usikue haraka kuongea, tutafika kwa niveau ile unaongea mpaka unakare detema nini unaongea. Kile kitakusaidia pale ni nini? Ni kukaribia kwanza safu. Fasa mlaza mwenye hakuna uliona, chakula ulisikia. Kile kitafanya tu ni nini? Wewe ni kutravailler kwa comportement na attitude zake. Kwa karaktere yake tumika hayo. Na kio mwenye unatubiza pasa. Ungelijua kusema kusumbua wako kusema ni tumiki pia. No, tumika. Kwanza ile hali inakuoneshaka iko barimia mahali itakusaidia ufike mbali. Osino mama mmoja akasema hivi. Aseme shio mama Mungu alitumiaka kazi nyingi. Kazi ya kwanza ni kutuliza mwanaume wakati vitu vinapanda, na kazi ya pili ni kumpandisha wakati anatulia. Unaelewa wakati ninasema? Nipotaka kusema hivi, kazi mbili ni Mungu alimtiaka mama. Ni kustresse mwanaume wakati yuko stresse, na wakati yuko stresse ni kumuondolee na stress. Nikasema mkonferensi nilikuwa na
Benjamin nikasema hivi. Ataka nitenge mkanisa. Mchungaji kwa kwa na ile uwezo na speciality ya kutenga. Kwa mamlaka tuliyopewa tunatangaza kujitenga kwa pastor kama. Haina shida kujitenga mkanisa. Lakini wakitenga kwa Mungu. Nikifika kwangu mnyama ananiambia sheria wangu siongope. Unatengewa haina shida. Tulia. Kaa. Tunaikaa pale, ananipa raha, ananipa mbele na nyuma, kazi kila kitu. Ndasahau matengo walinitenga. Niambia mchungaji walinitenga, wewe matengo yako iwakiane tu kule, mimi nakula raha kwangu. Lakini bakikutenga ukanisa na kwako wakutenga, kama ujinyongi Mungu temwa. Mimi nakwambia ukweli. Yaani wakutenge kumeza takatifu ya Bwana na meza iliyo takatifu ya watakatifu kwako. Ni Mungu mshuhuda kama ujinyongi. Utaona dunia kwa ya kidogo. Ni kwa sababu gani? Fuaye ama ndoa ni nafasi ya kwanza pekee dunia kwenye mtu anaweza kuwa distress. Kwenye ma-stress zinaweza kukimbia na kuondoka. Na itafanya ile kama couple ina communicate kwamba bonere ingemwa yako. Na mwezi mkafika mbaya maono makubwa kama amemetrize notion ya communication. Mimi naambia Biblia kila wakati. Hata tukorogane saa hii na tunafungula Biblia, tunasoma, tunaomba msamaha, tunanena ribo shaka landerebo. Lugha inashuka. Usizania kile kitu tutakorogana. Tutakorogana tu. Na ile kukorogana inaweza pokea, inaweza kuwa mimi sikupenda ni kukoroga, bila kukoroga. Mfano, na sababu hata nifanya mimi. Mimi naweza kuja mimi nasema nani wanataka ikopo hapa? Ile neno nani wanataka ikopo hapa? Yaani sasa kusikia mbaya. Na fia inaanzia pale. Kisha na najilia hivi. Si watoto yako wale. Na mimi ile si watoto yako wale. Na mimi naweza kusikia mbaya. Na fia inaanzia pale. Alafu jana tulitengeneza tukalombana msamaha tukasoma neno la Mungu. Lakini tunafanya nini? Makwazo yanaingia. Ndio maana mimi nasema kila wakati kukwazika haiko dhambi. Unayafahamu? Asira haiko dhambi. Lakini ukiwakia na kukwazika, ukiwakia na asira na unalala nayo, ndio unafanya dhambi. Kuna watu wanaweza fanya na asira miezi 2, 3, 4 na wengine na mwaka wa 2. So unatuliza wimbo na asira na bibi yake na mwanake mwaka mzima ama mwezi mzima. Kwa hiyo unafanyaga yeye. Unafanya ukitaka kumsaidia chakula unafaa yeye. Pengine na chatu bana anambia na hata mwambia kwa kumeza tia chakula. Kwa hiyo anaona ukitaka ukule kama unachi. Mama haleluya. Amen. Mama haleluya. Amen. Ya mara mwisho nisikia wanangu msuka. Na kuna wengine walikuwa wanasikia. Pengine walikuwa wanasema twende tu kwa kuheshimia Pastor Kando, kwa kuheshimia Dr. Malengera, kwa kuheshimia siku fulani. Twende tu kwa kuheshimia lakini wamekuwa wamekwazana. Kwa hiyo sababu kwa kunjia walikuwa naongea. Bwana Yesu asaidie sana. Sio kupata kisha kama kupa mwenyewe anajizuiza wewe mwenyewe. Ndio maana kama anasema tusimame tucheze mkamatane mikono, wekuble kamatane, bado wanakuwa na retisa. Sio kwamba biko kiroho. No. Kwa sababu kuna mambo yenye hawakutengeneza. Bandugu, acha niseme hivi, mniruhusu wangu. Kumbe ninaokoka. Kuna vitu viko automatique. Le pardon dans un couple chrétien est automatique. Usichunge vitu virefuke, viende mpaka iko baraza, mpaka iko makomunote, wale pigana masimu. Usichunge kule. Basi Mungu mnajaribisha ninyi wenyewe pasipo kujua. Ninyi wenyewe. Niko naongea mimi najua basi omani kwa experience. Omani chako sana na bibi yako.
mpaka nikasikia maisha. Lakini kwa neema ya Mungu tuko na tunaendelea na tunasamehe na maisha yanaendelea. Siku moja nikamwambia mama mmoja hivi, mimi nataka kuacha hii niseme, mimi niseme na nimeshapita mingi sana. Tudepende Mungu anipatie niseme kwa sababu vile vita ya mandoa zote yaani vita inakuwa mandoa zote zikaniangukia hiyo. Juu kuna kitu yenyewe inataka mnifahamu na tuliza, ni kitu kile kila mwanaume anaanza kuelewa haraka, lakini wakati mwingine mimi nashindwa kuelewa. Ama kitu kile kila mwanamke anaweza kuelewa haraka, inafika mnifahamu ndio anashindwa kuelewa. Lakini nikaelewa ni vita. Lakini pamoja na hili tunashikamana, tunaomba Mungu anatusaidia na tunaendelea. Sasa ndio maana communication ni kitu muhimu sana tena sana. Acha nimalize nikisema hivi. Nitazungumza dimension 3. Na dimension ya kwanza ili kwamba nimalize. Madefi zenye watu wanakutana nazo. Na nitaanza na defi ya grupe ya kwanza ya fiancé. Acha nisote hii tukasikia fiancé na mingi hapo. Acha niongee grupe ya pili. Ni nouveau marié. Defi yenyewe wanazoea kutanana nayo sana. Nouveau marié, kusema nouveau marié sasa ni mwenye iko na siku moja mpaka visa ya ndoa. Bali nouveau marié. De un jour jusqu'à 10 ans. Mungaliki nouveau marié. Defi kubwa, probleme kubwa yenye wanazoea kutanana nayo mandoa. Ni probleme ya madispute yeko mal géré. Dispute yeko mal géré tunataka kusema watu wanaweza kujidispute parce que madispute ndani ya ndoa ziko incontournable. Hawezi kuzishape. Hata mjazo kwa lugha, hata mnene kwa hata mko mlishinda kanisa. Mlishinda muombe ya 21 jours ya 40 jours. Msieleze mambo ya discuter avec vous. Vous allez toujours vous disputer. Na ile discuter maana yake nini? Ni kusema kuko ka crossage entre vous. Kuko neno yenyewe mwenzako akufanye ni ulikuwa unataka afanye. Ulikuwa unataka afanye kitu fulani lakini hakufanya. Ulikuwa unataka anaweza kukusaidia kwa kitu fulani lakini hakukusaidia. Automatically dispute inafanya nini? Dispute inaendelea. Na ile madispute yako mal géré ikishaendelea ama kama mkuiresoudre vraiment bien. Nikisema bien manake munaingia profondeur ya problème parce que mkuresoudre problème il faut kujua origine ya problème. Ndio maana tulizungumzia neno source. Même si tukiingia profondeur tu ya muda, lakini wakati mko na resoudre problème, usiresoudre yulu. Ma problème za mingi zinashindwa kuisha parce que bado wakuingia kususa ile problème. Nikamata mfano yenye inazoonekana mandoa. Bibi na bwana walikorogana mshambre usiku. Bakalamuka wanavibiana, wanakataliana mungamo fulani. Lakini mchana sasa problemi inakia lamuka kukopo. Ama kusukari. Ama kufera lepase. Unakutana problemi wanaanza hata kutukanana, kuambiana mbaya, kusirikiana tutu ya kopo. Problemi haiko ni kopo. Problemi ni mwenyewe alitokea usiku. Ndio mwenyewe ndio masusa hiko. Lakini ukiresoudre ile kuna video mwao walitumiaka nafikiri na nyewe na mshaiona. Ya mama mwana alitaka kwa chakula bwana akataka kukula. Chukue foro ya wanaume wenyewe walitemwa tena ya wanaume wenyewe wakawa matini kukata chakula. Ndio kwa foro yao. Ina nini nilifanya kwa bibi? Mimi wakati nikaenda ngoma miezi kwa nisi ya bwana tukipatana kidogo mimi nasema chakula. Lakini nikakomprendre usiku saa yenyewe mtumu ninaanza reklame. Nikasema sasa niko na problemi katika chakula. Nilikatalia hiyo. Ningekula kwanza na mambo mengine naendelea. Ndio pale nikasema alikwaza sinikwaze nitakula. Nitakula tunaendelea mambo mengine. Amen. Sasa ile video inasema
wakati ni mwanamke analetea bwana chakula, bwana akataka kukula. Sasa bwana akataka kula, mama kaelezea akataka jamii. Oh, ni mtu pekee yake. Akakumbuka ni muhimu. Akaacha chakula, akamshimamisha, wakaingia kwa kule wakamaliza. Sasa walimaliza. Akutunga bwana nao mikono. Bwana anataka tukule direct na kwanza. Sasa utakomprende kama kuna problem ndio unaweza ona kwa mwenzako. Tafuta solution ya problem. Ukiwa tu solution ya problem, pale ndio wazie pale. Sasa kunyumba uko bwana na uko baba wa watoto. Maana yake nini? Fanya yenye mwanaume anaweza kufanya kwake. Fanya yenye baba anaweza kufanyia watoto pale hapo kwako. Malgré ba Kristo, sio kama ba pastor. Mkristo akikia kutembelea kwako, anakutana wewe pastor wake huko na kamata, mimi nataka kamshauri huko nafanya hata hivi television yako ama contemporary unatengeneza, unaleta Maradona kamata kasema kifagio, huko unatengeneza. Ule Mkristo kuna mafundisho anakupatia kwa siku wako ongea. Akenda sema wao, na ndio kuna mwenye anaweza kuinterpret ya pastor wewe kashamjua mtu. Yaani ndio anafanya. Ndio siko kwake. Kwa finalement bila tukoza na kesho. Nilikuwa na pamoja television ya simu yangu. Problem iko wapi? Bibi yake iko anafula hapa na mimi niko kafiri kwa sababu gani? Problem iko wapi? Sisi mgani yetu. Kwanza na wao mgani utakula hiyo. Sasa problem ni nini? Yaani problem ni kuona mwanaume kwa somo. Ile ni problem ya kukosa mafundisho. Na kutaka kujifanya chef sana. Bandu kwanza niseme ukweli. Ukijifanya chef sana, nenda kama kazi zetu tunaenda kuzaka. Chef ukijifanya chef sana, watu wanakuchukia. Na wanaanza kuna muogopa hata kushimia, wanaogopa basi nisipoteze kazi lakini chef wako. Hata mkanisa ashishika kuunga watu tunajua. Ukijifanya autoritaire mkanisa sana, Wakristo watoto yake imani, batashinda kukusogelea. Kuna siri zinaweza kuambia, ndio sema unaka, bado wanashindana kutengeneza kwa baba yako. Jua nini? Baba anajifanya autoritaire sana. Ninajua kwa mimite, ninajua sababu na shida. Tulifundishwa hata theology kwamba ifoka mimi tuwekea mipaka ili ninajua. Lakini wakati mwingine acha uhuru watoto wa kusogelea. Na mtu anakulibide. Mungu na communication iko regulier. Mungu anazungumza kila. Ukitokea problem muikane, niko conscient. Ninajua kama kuna watu hata kama mwanaume, tukumeza kama mwanamke. Ukimwikanisha tuongee usira kwambia tuongee nini? Mimi tuongee. Hakuna mtongea, ushadecide yako, ushakaka yako, kwa nafanya tu yako. Mungu watu ya bibi. Unamwambia bibi yako wanangu mpaka nikuongeleshe. Qu'est-ce que tu vas me parler? Nini taniambia nini? Anaanza deja kuinterrompre mbele ya wakati. Ile ni shida na ni tatizo la mingi. Ukisoma kitabu cha Yakobo 1:19 ninasema hivi, que chacun soit propre à écouter, là à parler, là à se mettre en colère. Afin kila mmoja awe tayari kusikia. Communication au couple, kuwa disponible kusikiliza mwenzako. Anaanza kuwa naongea na mwanamke kama sikio naongea, akikuuliza swali, kama unaona ni unaweza jilia vinaweza kumvunja moyo sana, afadhali unamwambia, okay, mimi nasikia lakini acha nifikirie. Nitakupatia chini. Kuliko uongee utoe neno yenyewe inaweza kumblesse mpaka na regreta na kibisa nilimuongeleshea nini. Lakini Biblia inaturekomanda tusikuwe wepesi kukasirika. Malgré mwenzako anakuambia neno ni ufurahi, usikasirike haraka, tu kwa watu situa mama. Ni wa specialist kukasirika. Hapana baba yetu. Wale wa mama wengine ni mafufuo. Ni wa specialist kukasirika. Kaneno kanake ni mwanamke mwingine usisirikie, yanasirika. Na nakeuza dosi anakuza problem. Sasa Biblia inatuambia tusikuwe wepesi kufanya nini? Kukasirika. Ndio maana tunataka kufundisha
moi deuxième groupe ya ba fiancé ama couple marié de 1 à 10 ans, nikutaka kusema kwamba inabidi tuwaprendre kudispute mzuri. Malgré que madispute itakuwa, mais tukambe tuwaprendre kuwa na dispute bien. Ile dispute ni sasa ya kutaka ueleweshe mwenzako na kuelewesha. Amen. Na funguo ya tatu ni kuongea ukweli avec kusema. Kuongea ukweli avec kusema maana yake nini? Maana yake haikasema tutachukulia mwenzako, haikasema tutasamea mwenzako tusimwambie ukweli. Haiko na kukosea, kuna aklame anakosea ile vibaya anafanya, umipigie mikono. Hapana. Muongeleshe ukweli, mwambie bibi yangu moja mbili tatu umekosea. Bwanangu moja mbili tatu umekosea. Mais uko naiongea avec douceur. Ile douceur ndio utiliser ton ya bien. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiutilize ton ya mubaya hata kusikia kabisa. Na ya mwisho ni kujua kuonorea na kuheshimia mwenzako. Ile ni funguo kubwa sana ndani ya ndoa. Kujua kuheshimia mwenzako. Na kumheshimia sio tu mheshimie yeye aone tu kama unamheshimiana. Mheshimilishe pia. Yaani mheshimilishe mbele ya watu. Mbele ya watu wengine, onesha watu kama unaheshimiana wanako, onesha watu kama unaheshimiana bibi yako. Ni kitu kizuri sana na Mungu atubariki. Mtanisamehe kwa sababu nilisisote sana kwa sababu ya muda, lakini nilisema kwamba yote yenyewe niliongea na nisiongea iko kwa Islabisi na Islabisi amepea bash na kwa muda mdogo singelimaliza. Lakini ukipata lazima utaniona na itakuwa pia miongoni ya kutusupport pia kwa hii huduma ili kwamba kesho tena tuko na programu nyingine ya ile conference atakayo tutawazungumza wakati programu inaweza kutoka. Na mimi tena mkipata tena mwaliko yetu, mkipata pia invitation yetu mnaweza kufika. Naona mfungaji ndiye alikuwa na neno unafanya list ya nyingi na kutoa command unapita. Okay, list ya nyingi kwa kutoa command ya Islabisi. Okay. Akosa shemasa tusaidie apate tu karatasi kumenyelewa na pesa ya Islabisi, wanafanya tu komande na itawafikia. Sitakwambia ni ngapi tu na yeye ni kesho nitakuuliza ni ngapi, sitakwambia ni ngapi, lakini ile Mungu anakuambia. Yenye Mungu anataka roho yako mkali wa kutusupport. Haifai kuihusisha bado. Utusupport kama ni vile kama ni safi ile kama ni hiyo ile ni Mungu atatia kwa roho yako. Amen. Mungu atubariki. Amen. Amen. Tutaacha muda kwa baba yetu Bishop Malingera atakamata fursa hii na baadaye mambo mengine yataendelea. Karibu. Shangilia kwa neno. Baba Bishop Malingera akiombea mnenaji na hapo nikatakia kukamata neno kwa ajili ya mambo mbalimbali kuhusu serikali. Na wewe ndio mwalimu wa kweli tena msaada kwa kila mmoja. Bariki mwalimu na uendelee kujifunua kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hata kisha ingine ile kama tunaingia kwenye kesi ya maswali. Lakini bila maswali hata ni kukwambia kwamba kama kesi wanasema mazungumzo ndio pia ya kila mawasiliano. Tunasema tuko mu mawasiliano hata na Mungu uko mbona tasio peke Mungu wakati unazungumzaka na yeye. Unazungumza na Mungu kupitia maombi. Basi kama wewe kulako uzungumzaje na mwenzako hapana kuongea badala ya kuzungumza tulikala pia hii wewe naye. Ndio hiyo kiachi ni haya. Hii mabalio ni haya tuongee. Hii chakula kama siku ni haya. Tuongee kwa. Tuongee kwa manifestation. Tuongee. Tuache vya kusema uliona ule pastor na bibi yake. Uliona kanisa letu lilikuwa. Basi wale mko kuzungumza. Unakuwa mnatetana. Na mbona unafanya sana? Jamaa tetana. Asema Mungu yako Mungu yako. Basi Mungu abariki mnenaji. Nadhani nyuma ya Bishop Malingera
tutakuwa na pia ile deba. Karibu mchungaji, karibu bishop kwa kuongezea muda mfupi mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taongea kidogo kulingana na muda aliyokupatia au maneno alafu nitaongea kidogo. Kama tumefika hapa leo, tunashukuru kwanza kwa organization na tunashukuru mwalimu ambaye ametufundisha. Tunasema asante kwa yote ambayo imefanyika, na yule anayekuwa mbele yenu iko Maria Majesty. Amen. Kuna bibi mzuri. Asimame tu afanye hivi. Amen. Amefundisha vizuri. Mimi kama vile kiongozi wa Makindye Division ya makanisa zote za Wakongomani kwa Makindye Division CCC, alikuja na utaratibu mingi kwetu na kutaka kuonesha kwamba na maono. Alitembea kwa utaratibu, nikamruhusu, na kama amesimama hapa iko pia kuwatangazia kwamba tunamruhusu kazi ya mafundisho za ndoa katika makanisa zote. Haiko tu mdivision ya Makindye, lakini pia madivision zingine tunampa ruhusa kabisa, na iko na document ya gouvernement, iko na document ya CCCO ya Wakongomani kusema anajieleza pale, na ilibidi tuongee tuambie kwamba haikuwa na triche me inajulikana. Nayo baki ni kutafuta tu tumshike mkono sote, kama anakuwa na mafundisho tuitike, naye apate namna ya kuidepose sawa vile Mungu alimsaidia. Haleluya. Mungu akubariki sana kwa maono, na Mungu akupitie mbele katika kazi ambayo Mungu amekupatia. Haleluya. Nataka ongea kidogo, nisomee tu verse moja haraka tu ya Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 33 Kiswahili yetu ya Kongo. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake 33 ndio tunataka tusome. Mwenye anafuata na tusomee. Tunasoma Wakorintho wa kwanza 15 na mstari wake wa 33. Biblia inasema hivyo. Usidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Amen. Niko naanza kuirudia. Usidanganyike. Mazungumzo mabaya inaharibu nini? Tabia njema. Mazungumzo tu ikiwa mbaya inaharibu tabia zote zenye zilikuwa. Na nilitaka kukwambia mwenzangu Marie, mazungumzo mabaya haianzi yake mundoa. Mazungumzo mabaya au mazuri inaanza mfianza. Wewe mwenyewe utalubeba mapenzi na kukula, unasema atashanje wakati tutakuwa pamoja. Directement unajiloga mwenyewe, puisque mfianzae ulianza sikia mazungumzo ya vikwazo.
nakwambia achia pale, tafuta mwingine. Mfiansaye njo mazungumzo mabaya na mazuri mule njo inakuwa. Sasa Biblia Paulo anaandika ya kwamba mazungumzo tu mabaya inaharibu tabia njema. Hakukuwake sura ya mzuri kwa mwanamke na hakukuwake sura ya mzuri kwa mwanaume. Wote wako wazuri jinsi Mungu aliwaweka kwa dunia. Sababu kuko ule mwenye anapenda mwanamke wa bwana wake, na kuko mwenye anapenda mwanamke mweupe, na kuko mwenye anapenda kake kafupi, na kuko mwenye anapenda karefu, na wa munene dendo kunyuma akitembea anatingiza dunia yote. Njoo ule tu anapenda, na wengine wanasema nani anaweza kamata hiki? Mbona kiko safu fuma? Lakini ule mwingine njoo roho yake ile. Na kuko ule mwenye maana yake anatembeaka huku nyuma na mbele, yote liko sawa sawa. Hakuna hata difference. Kuko tu watu wenye banamupenda vile. Mbele akipita hata na kikwembe inakuwa kosana pao. Ukiangalia kifua yake na unaangalia deriere yake, hakuna difference. Yote ni sawa sawa. Hauwezi mezile kifua, hauwezi mezile deriere. Yote inakamatana sandazi. Na sababu ya ile, hakukwake mtu wa mzuri. Mtu wa mzuri ni yule mnakubaliana naye mazungumzo mazuri. Anasipote mazungumzo yako na wewe unasipote mazungumzo yako. Huyu ndio wa mzuri. Ndio maana basi kudanganyaka se president na wao wa mzuri. Wako ndio wa mzuri na wa president naye ni wa mbaya sababu na wewe haupendi. Sijui kama unaongea. Sasa ninakwambia mfiansaye njo mazungumzo zinaanziaka za mzuri na za mbaya. Sasa wewe wakati utashikalanga unakuwa unasiporti, unasema Dieu va changer. Mungu atambadilisha akishafika. Hii kiburi itaishia mwangu. Sawa, lakini kama uombe Roho Mtakatifu akimalizi, njoo kinapanda saa mvuke. Wakati mmezoeana sasa. Sababu mfiansaye inawezekana mzoeana. Mfiansaye inawezekana mkutirishe, unachungana mdoa kila mtu anashichunga. Lakini sasa mmaongezi mnaongeaka nini? Ukiona mfiansaye mwenzako anaanza kukudanganya danganya, achana naye. Ambia Mungu akupatie mtu. Usizanie wewe njoo uko na Roho Mtakatifu kushinda. Utasikilia kumwili yako. Sasa mfiansaye mnaoana, mule mfiansaye kama mwenzako alikuwa anakuambia maneno, unamwamini juu umempenda na yeye anakupenda. Mesiku utaliwaka tu kama kudanganya. Mnaishi mnyumba na miaka inaweza endelea, lakini roho inaweka. Mwenzetu aliniambiaka hivi, lakini alishabidevie. Haiwezi toka kama Mungu akumtembelea akwambie unisamee nilikudanganya. Kama hayafanya vile, inabakia hata ukue pasteri, hata ukue nabii, munaishi unafiki nyumba kwa sababu mwenzako ashakudanganya. Iseme wazi hivi, uko unachumbiana, bachumba baba wanaulizaka ungali vierge. Na anasema mimi vile tulizaliwa hapa. Naona piga mkono unafurahi. Napata kabisa mwiko vierge. Yeye inawezekana anasema siwezi poteza hilo. Omwe niseme kama kuna kweli shaka. Mais siku ya mariage, le premier jour du mariage, ile siku ya kwanza unakuwaka mambo. Pale njoo unaonaka mwenzako anatimiza tendo la ndoa, kuko mwenye anashtuka hivi unaangukia mshi.
Sasa hauwezi jitosha, ulishatumbukia mshimo. Roho yako inakwambia mbona useme? Aniambiaka kabisa yeye, mimi hapa mimi naangukia mshimo, siwezi uliza baba, siwezi uliza mama, siwezi ambia rafiki yangu, nichunge siri, ile siri iko na kubomola. Kwa sababu uko mwenyewe haribu mazungumzo ya mezani. Donc maisha ya ndoa mnaweza fanya hata 20 ans, mekama mtoto mwenyewe kishadanganya mwenzake, mko mnaishi mko na mabomo, Mungu asiposaidia. Unaweza cheka, unaweza ongea kila kitu, lakini mwenzako anakuwa nakumbuka tena anataka nidanganye. Hata kwambie nilikuwa kusoko, wewe unasema tu hii muda yote hakuwa kusoko. Anaposhwa kwa kwenye alikuwa kazi yake ni kunidanganya. Sama zungumuzo iko hatari, inabakiaka moyo wa mtu miaka. Bwana tusaidie. Somo ulioa tu mwanamke hakusomaka yake, kisha unamwambia tu njoo kibaya ya kuoa wenyakuzo, utafanya naye karanga, ile neno inakuwa tu moyo wake, isipokuwa Roho Mtakatifu na siku moja uikumbuke useme unisamehe ile neno nikwambia. Juu anajizunguruka hapo mtu kidogo anakuletea papie, hii ni nini? Asea ile ilikuwa barua ile, hii ni nini? Sana iko anajiuliza sasa nini yake kusomaka, basi hatuna la kusema hapa. Yaani inamsumbua kwa sababu ulimwambiaka hakusoma, ana akili, hajui songa. Mazungumzo inaharibu tabia. Kama ulikuwa na tabia ya mzuri, kama tu ulishadanganya mwenzako, unaweza zipatana, tunaoana lakini hatutavuka watoto hivi. Si ni mazungumzo? Mwenzake anasema watoto hivi situfike kusita. Asa hapana, basi tukate katikati ikuwe 5 basi. Sasa unafika kusema papa naye kumbe angalia na waka mkichwa kama ilifua kule Yakobo ablete tusi. Unaona kidogo tena wengine ule unaona kidogo, kisha mwenzako anaanza wakia hivyo, anasema mwenzako alishavunja neno yenye tulipatana. Sasa takana jibare kama mko bien, kumba mpate tena. Sasa wanandoa, tendo la ndoa linafanyika kwa wakati wote, mchana na usiku, kwa wakati wote. Kama mko mmezo nyeko mzuri, ni wakati yote. Unamaliza tu kutoka kumeza, unasikia bezweni, unasema karibu, ingia huko, yule ndiye anafika. Sasa kama mlipatanaka, mwenye atavunjaka tu mwenyewe, unaishi unafiki. Sasa kuko maneno ya kuevite mundoa, msikuwe mnashidilite mundoa, mtajiletea magumu. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Mimi nauliza, mwanamke anagonjwa kafievre, hiyo anasikia kafievre, eske fievre inaweza acha mtu asifanye tena? Hapana. Mbona wengine wanasemaga hivi tu ninakuwa na fievre ninapona, leo hakuna vya tendo la ndoa. Sasa mimi nakuuliza, mwenye na kuima tendo la ndoa juu ya fievre, sasa kuwa kama mlangizi. Mtu mwenye yuko na kuima tendo la ndoa wakati huko mbezwe juu ya fievre, yeye anakuambia pas question. Sasa huyu mwenye hataki kukubali kukufa juu yako, sasa kunyonga kabisa. Mwalimu leta vitu. Sasa mtu kama alikupendaka, hakuwake na condition. Kuko mtu anaweza kuwa anatetemeka hapa,
kumbe ni maji matakatifu ndio dawa ya kumsaidia. Sasa wakati anakataa kuponyesha na anairatibu kama kila baba fatuizi. Haleluya! Mtu kama alikupenda make anaitika kufeli yako, hawezi itika usumbuke na iko pale. Ndio maana tunasema katika mazungumzo, papa wewe mwenyewe unanisikiliza, aende unauliza bibi yako sasa unataka tendo gani? Unaongea kae. Aongeza Mungu, tuache mabridalite mkutaka kufanya tendo la ndoa na ndoa zetu. Baba wanazaniaka kuongea na kiburi ndio kusema atafanya tendo la ndoa. Uwezi fanya tendo la ndoa ukishastresse bibi yako. Lakini mkuwe mvumiliana. Na wewe mama usikuwe unangoya wakubaki. Shuna wewe unaweza kujifanya mgumu sana jiwe kisha wanakubaka. Wakakubaka ukaenda kuleta hata ni bwana yako batamfunga. Ndio maana tujipatie tu discipline, ulipendaka. Bazazi wanasemaka seme kipenda roho anafanya nini? Anakula nyama mwili. Sasa vingine usikwe na tena usikuwe na zoea kuchongea bwana yako kwenu. Hata mliko sana. Usiambia hata petit frère yako au mama yako au baba yako ya kwamba mimi bwana yenye ananifanyia nitatoka wewe. Niambia niko mshenzi, nitatoka. Hata unatengeneza na bwana yako, ile neno inaendelea mjamaa yako. Hata mfike unafahamu mapenzi kwa maoni, deja walisha registre kama anakutesa. Ndio maana kama ulishaka sema vile wazi kata ile singa na uko unajirefugie kwenye uko unafanya uombe msamaha, bwana yako naye akuombe msamaha, yako akuombe msamaha, kuliko kuripoti zile maripoti zile. Unaanza kufurahisha, ndio twende kwetu, unaona kuku haikufi, wewe pekee ndio utakwazika. Mimi naweza kuwa na bwana wangu kabisa, eske kuku tu ndio balikosa, eske mbuzi ndio balikosa, wewe ndio ulibaambiaka kama ule anakutesa. Sasa hivi kwa anakutesa nani auwe yake? Nikuwia hapo kusudi njoo ninyongee mtoto. Hakuna mwenyewe na nikuwia mbuzi. Wewe vile ulikuya na ndio vile ushirudishe, sababu mimi najua mtoto yangu unamtesa. Mungu atubariki, amen. Amen, amen, amen. Damu alikawia yake. Haleluya. Haleluya. Tunasema nini juu ya wanenaji wa siku ya leo? Hatuka Mungu awabariki sana. Siwe kama maulizo. Kwa sipendi kuongea maulizo, tu ni mafundisho, hata tukabila maulizo. Lakini hata si tuko napokea maulizo, naona ya papa, si kama kwa mwingine, tunaweza siku ngapi tulimite maulizo. Sudi kusikia nyuma pale, uulize mwenyewe, unaweza kuuliza, sudi tumwomboe muda. Wangu iko na ni kulingana na mafundisho ya Pastor. Aliongea sana juu ya communication. Na plupart ya fomu ya waka na makusanya wa Kristo zinaongea juu ya communication. Anaongea sana juu ya communication ya kuongea. Ili kila siku ndio tunasikia. Lakini communication kwa forme za mingi sio kama sisi ni forme ya communication. Na ile forme nasikia mchungaji amezungumza kidogo kwa la kusema kwa sababu mchungaji alisema communication gestuelle. Ndio mtu anaweza kutumia alama fulani kwa kuongea na mtu. Sasa mwalimu nilikuwa na besoin ya niko na swali zangu mbili. Est-ce que ndoa forme moja tu ya communication ya maneno je inakubalika? Parce que même hata wake zetu wanakwambia usimaki
nasikia mnatufundisha kama unafanya tendo la ndoa, sema est-ce que mon ndoa, c'est tout mtu ifua sema. Les deux questions importantes. Deuxième question, là, pour la communication. Logique ya kusema attitude ya mtu. Attitude ya mtu. Est-ce que mtu iko obligé kuchanger attitude yake, hali yake ya kuoa parce que ameoa wala ameolewa? Acha nipane mfano. Kuko mtu depuis ko mtoto, depuis ko jeune haongea kimya, anaongea tu neno moja, anatakiwa tu apate wa kumsikia na afanye. Mais curieusement anaoa wala anaolewa na mtu mwenye shoka kusema mwenye yeye vingine ndio kama vinamwinteresa. Yeye alisema bafule t-shirt yake atembala kesho. Kwake yeye anajua kama basha sikia na anaye. Lakini curieusement anarudia magharibi ya kusi hawakuifuna. Je pense que le problème itakuwa problème parce que kwake yeye anajua kama basha sikia alors que mwingine kwake TikTok. Ndio ninauliza, est-ce que mtu akioa wala akiolewa uko obligé kuchanger hali yake mara nayo? Merci. Miaka kiloshana niko mtume niko mjishi wa University ya Karachi University. Vile nilikuwa former pastor wa Church of Pastor. Hizo ilikuwa ngumu sana, niliona mchungaji ameuliza sijui lakini sijui kaza niongee tu namna gani. Kuna shida, tunashukuru kwa mshahara. Tutapata majibu hapo. Asante. Tunashukuru sana kwa maulizo. Kuna mwingine kwa maulizo? Tusiana sana. Deja bana parti ni ngaka free yenye wanaweza kuadapte. Notamment ile mambo de passe code exactement. Tunataka kusema deja apeke ndio nini? Deja kile mnazoeana na ile mtaka anataka sema nini? Huko mwingine mwenyewe tu yeye kama anakatala vile anasema anakuangalia tu na watu kama kutongelea watu hivi. Wanapoenda kufanya nini? Anakataa. Nikusema ina depend na intimite ya couple ya kisi watu wanazoeana. Ndio ile kuzoeana sana itakusaidia kujua ikusema ni mode passe yenu. Namna gani kama anafanya hiki maana yake hataki hiki, akifanya hiki maana yake anapenda hiki. Couple moja mimi najua. Sasa sisi tuko kwa confidence hivi. Bwana kifika kwa nyumba akishajua pantalo ndio anaona mtoto ya dini. Ndio kilote ni akivala. Bila nataka wewe ndio unapata kilote. Maana yake ni kazi yako. Deja ni mode passe yako. Donc inatepata na intimite na complexe nafanya nini? Inazoeana sana. Mkesho ya pili par rapport na caractère. Attitude. Ce qui est vrai ndoa tuna kila mmoja anakuwa na travailler kwa attitude na caractère ya mwenzake. C'est vrai selon science wanatolea kama ni caractère ile et ne change pas. Kwa caractère ni change. Après badilisha haiwezi changer. Sasa wakati ni watu wanazoeana sana ndoa ni kesho kusikundana, nasema siku ndefu. Ukishaelewa mwenzangu ni shaka travailler juu ya karaktere yake ni aishanja. Chukulia. Deja unapokuwa kama inataka parti ya kuzefu yake. Inataka parti ya faiblesse yake. Hata nifanye yeye. Sasa ni wewe ya kutafuta strategy isitaishi na ile karaktere yake iko inchangeable. Na kwa zingine unaweza travailler na pale zamani nini? Sina kama niko Amen. Basi Mungu akubariki sana. Haleluya. Na mimi nakomplete kwa hii ulizo ya mwisho. Hii ulizo ya mwisho itafuatana na mafundisho ambayo tunatayarisha mkonferensi ambayo itakuwa ambayo inaongea kama personality. Sasa inasema juu ya ma blessure émotionnelle. Amen. Kuna wengine matatizo na makomportement watu wanakuwa naye ni za mbaya ndio. Lakini zilikuwa kaji na kuumia. Ilikuwa kaji na mablessure, madola ya moyo. Hawezi kuibadilisha. Hawezi inakuwa kujua kuishi naye. Amen. Sasa wakati tutakualika juu ya unaandika tutindre mablessure émotionnelle.
jua kama tunakia kurepondre juu ya humanitide. Kuliko vingine vyenye tunakuwa na mafikio na wenzetu na probleme na wenzetu, haiko wope kwa kufanyaka vile. Bali kupitia maisha yenyewe wapatia ile tabia yenyewe ya mbaya. Na ukitafuta kuibadilisha unaokuwa sasa vile kwenye ligetaka. Mungu atubariki sana. Naona watu wamechoka na muda umeenda. Basi tunafika mwisho wa huduma hii ya leo, na tumesema kwamba wakati wote ukitafuta sikiza mafundisho utaenda kuandika tu titre ya couple couple ministry, kama ni ku TikTok, kama ni ku YouTube, na ukapata na mafundisho na mengine zaidi. Mungu atubariki. Na ukahitaji zaidi kujua, utakontakte viongozi wa hii ministeri, atakwambia mashauri na mengi zaidi. Na mashauri vile vile tunasaidia couple na mengi wanatengeneza na wengi wanasimama. Basi bila kuchelewa tunaweza kusimama, ili kikianza na Mungu lazima kinaisha na Mungu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante kwa wema wako. Kwa wema wako. Kwa wema wako. Kwa wema wako. Kwa kutombea, kwa kuondoka. Leo na kujua yote tunayaacha mikononi mwako, ili kwako ufanye yale ambayo unataka. Ndio maana tusaidie, utuwezeshe. Tunataka kurudi manyumbani. Bariki kila mwenye alijitahidi kufika hapa, kila mwenye aliacha kazi zake ili afike hapa. Bwana, usingelikubali shetani apate nafasi ndani ya ndoa yake. Katika jina la Yesu Kristo, neema yako ya mbingu itembelee na kuonekana kwenye familia yake. Walinde njiani, kila mmoja waongoze wafike kwa maana salama. Hata kwa wakati mwingine tunapokutana tena na hivi, Bwana utukufu na heshima za kumlilia wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana aliye hai. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Na tunawapenda sana na kuwakaribisha kwa